We all know that today is the National Mourning Day, and also we calls it is a Black Day. Why should we celebrate on every 17th October? Itum kado beda chini pinike charchem presex pre nifai kre troxy phomkru arni ilikar bilongri kangting arni katalon arni pini arni hokpet ili kado kabe karbe khaidan mastame isi mikri bupru nik dumjin pen ili tungka chikumu dunang jarni veglo asi lomsopor ili tum kado kabeta bangso arni apran mui kache pidunang supir theben aje thega chonang alang tum kado koi phanstami ili tum arnam angno hirjumi hangpi pen akar jong aning pangsam iglona to tangde omong support chikimu pen ili tum joy glove adon tu ili tum ani kanwang son alang litung han ke chikimo dun pen anutin abang hutin ke thekere sumsi tumta chikimo dun alun pen alam pen hirjir pen labu sondo lasi nili hin besame thekere stami hirjir sang pen si chikimo dun jipan singlo hirjir me kangting arni sartihini pini mahun ben paru esi tifu pen prisekan pura kebang bomili kacing hon sukar bi akhi sarfu aklimang phara chingnek chingni tamen men abibong pathorun dun tetsi hiyar nam kachiki akhi iok nangkirot abi durmi ike paklo palang bisat nitumma phan nepathiri nitumma khele ke chokche kali pu chethandun pachinita lammarek e arjujesi acham epadam tingai kithi thekhe chithe sim abo nang tum makarjong nang tum makot kwan lone kathere oklem hur pen chithe hari nang tum kacheka bori lasini tum doan sukarbi pini nang no khumisi pemansi kangting arni pache thangji charchim prisek pusi kheitin longri longpat warmon misen pensi momota bolen nangji pu nang tum makari kijusi nang tum akar jong ranam mahir jume pen chomrong mi pedo petak mina pu hir jume pen nililam the pansing ton karlo